Keren mobilnya guys. Mobil Tayo nih guys. Gino guys ya. Mantap. Tanjakan ini lumayan panjang nih guys ya. Tanjakannya. Lihat guys. Si Basurya guys. Merengek guys. Ih. Ih. Muatan paku bumi guys. Muatannya cukup lumayan guys. Ini kurang lebih 50 tonan guys ya. Panjang guys. Lumayan panjang nih guys. Ih. Paku bumi nih guys ya. Gino guys ya. Mantap. Thank you. Luar biasa saknya guys. Gelap guys. Oke guys. CH6 melintas lagi guys. Si Basurya guys ya. Dia jalan santai guys ya. Sepertinya dia ancang-ancang guys. Oke guys. Muatan ini kurang lebih sekitar 50 tonan guys ya. Muatannya cukup fantastis nih guys. Tanjakan ini lumayan panjang nih guys ya. Tanjakannya. Lihat guys. Si Basurya guys. Merengek guys. Di tanjakan ini banyak mobil yang ketegak guys ya. Banyak mobil yang tidak sanggup nanjak guys. Ih. 460 HP guys. Keren mobilnya guys. Mobil Tayo nih guys. Mobil artis nih guys. Muatannya cukup lumayan guys. Ini kurang lebih 50 tonan guys ya. Truk ini memang gagah guys. Tadi satu sudah melintas guys ya. Truk muatan berat lagi guys. Ini paku bumi guys ya. Truk muatan paku bumi guys. Bobotnya jangan ditanya lagi guys ya. Ini bobotnya sekitar 50 tonan nih guys. Oke guys, jangan lupa guys subscribe guys ya. Ikuti terus video Si Mata Lintas guys ya. Si Mata Lintas selalu memantau kendaraan-kendaraan berat di tanjakan guys. Merayap dia guys. Mantap guys.
Yuk. Keren nih. Paku bumi nih guys ya. Mantap Pak. Yuk, yuk. Panjang guys. Lumayan panjang nih guys. Lolos deh guys, lolos. Wow, 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 wow. Ih, ih. Muatan paku bumi guys. Gino guys ya. Mantap. Muatan paku bumi nih guys, 50 ton lebih nih guys bobotnya guys.